soy Martín de tercero y os vengo a recomendar este libro de la historia en la península ibérica de España, que cuenta de varias cosas de la historia. Por ejemplo, la era de los dinosaurios. Y pues bueno, es una forma en cómic y os animo a leerlo. Chao. Ola, eu son Martina de terceiro e estou acompañada ca miña amiga Inar. Hoxe vamos recomendar un libro chamado Kai e Emma. Fala dunhas vacacións moi intensas e ten uns debuxos moi bonitos. E xa veredes o final, é moi divertido. A volar! Ola, eu son Cova de cuarto e esta é a miña amiga Zoe. E íbamos recomendar un conto chamado Nena non é un insulto, que vai de unha nena chamada Nina que ten dos amigos que son moi malos, porque din que as nenas non poden xogar os piratas e que non saben nada deles. Este libro é un libro contra a violencia de xénero. Adeus. Son Eire de terceiro. Veño a recomendar este libro titulado Que se esconde en el cielo estrellado. Porque sirve para aprender, porque te enseña las constelaciones para que cuando estés, por ejemplo, de noche en el cielo, sepas cuáles son. Y si tú lo pones así a la luz del sol, se refleja. No sé si se ve. Es mi libro favorito y por eso lo vengo a recomendar. Hola, son Carmen de terceiro. Veño a recomendar un libro que se titula Me acompañas. A min gustoume porque nos recorda que sempre vai haber alguén que nos vai axudar nos momentos máis difíciles, e porque tiene unos dibujos tamén moi bonitos. Eu son Lucía de terceiro e veño a recomendar este libro que se titula Rosa Caramelo. A min gústame porque é moi bonito, moi colorido e explícanos todos os elefantes. Eu son Vega de terceiro e recomendo este libro que se titula Os chivos chibóns porque cando o lin por primeira vez gustoume moito, é moi divertido e emocionante e ten uns dibuxos moi chulos. Vinde á biblioteca, lede moito! Me llamo Mauro y vengo a recomendar un libro que se llama ¿Dónde está Wally? Tienes que encontrarlo y es muy divertido porque te entretiene mucho y tiene una colección entera para que lo encuentres. Espero que os guste. Chao.